mbili. Halo Kisi FM. Biole. Biade Ronald Wakire se. Na kia studio. Studio mbiyere mu kendu boka sika. Kiwogi atu abokire. Ndoje ni ngure ga tata kunyira paka bona ika. All right. Na masese ni wasinya sana wana tonya tama gazeti. Okay, asante sana. Halo. Ronald ndi bwakira mu studio. Bwakire bya. Wabakire mu tusuma sawa so mwana cyobo ko jisa mwana itesamba. Awana nginga ni tama gazeti. All right, asante sana. By the way, ndagete enje munganchire ntome ngora sana, ngora ya bene guchisa abantu basakuru kungentanda. Intanda ke gotoka chinsemo chiriya chia monyerero kitutu cha Chenot. Mwalimu naru uraire bwe myake menge kurukungu mwalimu Joseph Otao na barara abantu bakaichana sana alia mwalimu wakolere meremase myake menge chisukuru ao you know atigete landmark ye nene ndagete gutome ngore nene sana uchia somo chibua uma bonsi abantu bonsi bentanda sokorara kwa mwalimu ya Joseph Otao ngore nene sana uchia se basani banegali abantu bae Peter na boigo John asoko musiria ise. You know, it's not easy by the way gosiria muibuli asenchirenga boneye lakini tiganya saba ichinguru nobole mu ekero mirobelio mwalimu yagendrete kona ko ligere ligunganga kia gwecha koeni wa ya ntakete gutome ngore nene sana gwecheso mu cyo gibonsi na boigo mu kibono wonunga alia itibonge mu kibono nga ali itibonge mungina gesire nere na harara ntakete gutome ngore nene sana gwecheso abantu bonsi bo mu kiulia ya mwalimu Thomas Bosire na boigo n'abantu bonsi mungina Helena Gesire na baraire galia lakini rende nya site gaba ichinguru mirobili yaye nkuna kubangwere ntubamanye. Asante sana sengencho mwensi iwetega motegarata Kisi FM enkaje mu gusiti nya sabae obalemu abagate emambi yabono chabutuke ndo chemerongete tonebere goro yense ya yabono mambi Kisi FM 94.1 enkaje mu gusinta tunyoreke manyere lituso asama gazeti talorenga nala lia ya mulekere asama gazeti itoje tukolya rero imenye enkaje mu gusiki Kisi FM imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Right, mwacho mwotekerali chabutokari mwangete tonesa toigoro yense ya mwenye abono mambi ya Kisi FM enkaje mu gusiga igase studio nchini konkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier nchini kwa Eric Nyamweya. Mbiore my brother mbiyande matuka adabatia mange sana nendo je tumira na rais ntora umirana naye buya ndio tumira na rais baida bantu barugaga ngekero tokorera mbonye mugaiga ngatukumira na kira litu konyensa chetu nchiri kubwatana nabo torabe ntorana completely oro chimna nchengo cha monyera na lwa saa 11 ndio kare gosoa nayo gocha gwasieka yani na batorera ligete mambia ligete moma chuo cha bano turikumira na rais. Okay mbiyogendrete mbiyande ntu ana corona for real nyasai no muya nasema nga nyasai no muya chinga kichonsi nekogera litukulya lero tole moyo etokote butamba nga nyasai no muya nandego nonero wanchani bwa imbu na kerengo mboli ne kerengo kiagera no muya chinga kichonsi ne chinga kichonsi ere no muya nilitaja neli molioka nera ukuruku alpha na ndo omega ne nchi yo muchakano na ndo mwelio ilitalia ene elimo akuru kunya saa igakuru kunya saa weekend yako ilikuwa salama? Ilikuwa sawa kabisa anambura kidogo but na maseni na ikwa yibwa tete weekend nonali ngege teacher nenga gende town kora taratara. Okay nkwanya rete ideni rinde to waka na ando nete waka na madeni to ateba mwako wenu yati mwati to waka yani
to timanye tega ngaki ndio wa mitamba ataangalia hapa, lakini hiyo sauti nadhani imeisha. Ya mambo mazuri sana tu atebanga ntuliko taka madeni ya salamu abantu bali batu tunabona mobisa Victor Uriosa kontebigega niko ndani. Asante sana nabo bisaba nene na umira by the way ngaigwa maiga inyare gukwanya bategereri gai goma itana bugwete wate kwanyora abantu bakotiminga gaki ucho kwanya bategerera tindi gocha narwa somoro binyo ino wika mali gaki onkwanye. So tuzame right mwacho mutegele libuna botambe gaiga kwa kwa gazeti ne ya Taifa Leo litikolia lero mbwa Taifa Leo ye tariki ya 25 chio motienyi okane omwaka 2026 litikolia Jumatatu goseto kuroka crazy Monday litikolia Jumatatu yo mweli kabisa yo motienyi okane yo mwaka uyo. Yes. Mwacho materia soko kwa nenga ngamba tinga seti ya Daily Nation tariki ne 25 chio motienyi okane omwaka uyo 2026 litikolia Monday goseba ucho bateba litiko lia Men Crash Monday. Men Crash Monday. Men Crash Monday. MCM. Men Crash Monday. Right? Tupatie headline ya The Daily Nation. Headline imambia bone goteba na why civil servants teachers reject SHA. Yes. Egoteba ningi kogera abakoli mirimo beserekali n'abalimu bangire SHA. Umugano ni gomurikira sepechi ya kane ya gatano asiba goteba na bono mega yaba yokubekwa somorori yo SHA. Bukuru bugweni yo SHA. Bono nige gwakanira inpatient. Teri gwakanira outpatient. Mbanaru mugano gitwa murikete kaiga umwana moyomo mwana yakarwara bakamugumura nyagitari agwenta ko kurwali wayigore ruri tukelyo. Yes. Agatebiguna SHA te kunyara gwakanira outpatient. Wikoso emubuko wakane chibesa in cash. Igento kende kaiga bagatebana lakini ngona chwari chibesa gucha SHA. Kirumutienyi. Igento kende bagatebana amarwaire nale SHA yetari gwakanira. Ibipimo mbirora ene no sera paratori te yakanira. Bone ko force abakoli abemerimo beserekali n'abalimu wakanira gochake gishiringi 1000 ya muri kimibere wikagishiringi kirifuinye. Batibanye kanenga abalimu mbakabera siki insurance gete y'abalimu yare guterendera ibintu bingabune byande yarenge very effective. Abu ya agreeing nga SHA ne bwata challenges gete kibwenda kuligererwa asohoime sana. Kiagera tali balimu boka babere bago complain igoro ya SHA ye. And I don't know akikatora koro muchando ye kiagera ngo kunusane keronko igwa abantu bagukwana nga mangana yobo chenu mangana healthcare ngana bwate problem kiagera gentunke ye kebebu no monto kurwaro genda nyagitari tonyoro bubwenia. Imagine ono mukole yo mirimo bw'eserekali obutuli kibesa umuti ukiri nyagitari gali otangirwa tebere wikwa kana kibesa ni cash asenge njo SHA ego konya ndayenchira gufira ayo mugano yore mugano yumurika sepechi ya kane ne ya gatano. Wacha iwe changamoto kwa waziri wa masuala ya afya nchini Kenya Musike Aden Duale. Umusiyo weke umbeke gagetenelete SHA Dr. Masi Mwangangi Omo PS o health musubati Mary Modhoni. Omo rai wense ya gejo musike Dr. William Ruto ne deputy yaye. Abantu bonsi na serikali ngima we need a solution asama ngana SHA. Ngwe wetu musike ga SHA go goteba na in 6 months. Na basha yeta kala mermo bonopi. Erika ase headline ya gazeti ya Taifa Leo nitukulia daga watebanga Linda Mwananchi wateka Kisumu. Linda Mwananchi wateka Kisumu. Timetiko senkwaroche ekero egonde yega ya Linda Mwananchi negonde liye kiama ya ODM. Eliya sogete katebanga mbaye asamangana broad based arrangement. Eliyo kubatesia serikali ya kwanza. Bakora wana Edwin Sifuna, bantu na babo James Orengo, Babu Wino. Babu Wino yuko pale. Kuna viongozi Carol Yomondi wako pale. Kina Richard Onyonka yuko pale na rochaba jumbe kurugusi by the way. Batali bake babo Cliff Mbane Gisairo ndimona Obadia Barongo alikuwa pale. So
bono iga mukutano ukorekanite ya Kisumu igego tebekananga na hinda abantu baka baje berane back to square one, especially abana siasa kigera igego tebekanaga iganga ege titiraga kiabeto kiabana inchi mpaka bono iga discussion nabere nkorano ina senchira yemetandao abantu bakubura ninga ODM yeye gotebangere ese serikali no ODM kie because Kisumu twarorire nere imanyiketenga nere bedlock ikiama gia ODM ereriye tata I think ikiama gia ODM lazima mu chando noro monene sana enaro jigali mete nande mbara letina James Orengo nere acting party leader kuba senseme yende sogete kuruwa se ikiama gia ODM injige ndoma ite ODM korukale ODM ne yabosifuna ODM lile Diego Roteba esengencho ababwata ni abangi ba ODM onyolera ira every moment yale ko pose serikali teri mundu rukubona nebirenge sana serikali asengencho yale korokana na wekanyi ya mireli elinde serikali lira era koseke ekora magendero ekena kiyo bosifuna bagakora that is the spirit ya raira bono wikabandu bachikubanja mono. Again, take mugia stand out by the way. Asomo kutano uli bwensine nchireme safari liyare ngeko korekana is one thing. Again, tugia stand out inkelinga roboti ndo yoruwa sogetenga montonage tuigena. Roboti ndo yoruwa sogetenga duka ya nyarebe ya bunetwe asomo safari uli bwensi yote tena bantu uli na kwa waroche bara bange nchirenga buneliga. Aba ya nyimbo no obalenge in fact bare armed kabisa. Lakini ondeta yoru tutetia gazi kwa sewa kwa kindi gionsi kuchia saba na inchi. Ibare ngo Robert Neine bamega tishuwange gentekega is peaceful. And one thing I kept seeing lana barayibali kalbana gukwana asa makonda ali bako nagocho musafara bako te yabantu ngo ndabasikumu kikende gusitaba sutwara musu wako gustaba sakutwara igena gusikende gyonsi to be very peaceful. Erali yara the peacefully Ekerabia ingike kiko cha kiaba seme kutana ndego kole kana sinse mujine twaro jitia gasikuru tu abantu bako myoka bako bune kamagoro what happens mapema nyo kwaro chichibicanje cyare korokanali abantu b'ipikipiki nini yes lakini umete into abana inchi abantu to watendi mikutane ire chikumote benaki nje nagenda saya peacefully nteke rengi umara yule okwana nyanali lakini chiko tebona umuntu bwatekerengeli kingauna nyande gali ndaro sinege ntukimuntu ngimoki abuno muchano gochulwera juu inakuwa jambo mbaya sana kile chiburaburu chikoni kiwazi mikutano une y'abantu baumia huwa si nzuri sana ndo chike komugano ngo muri kirase page yakabira se gazeti ya The Daily Nation naro chika James Orengo akuwa nete sana batebanga is the acting party leader yeki amagia ODM and for sure to komo to kolengani Orengo na Oburu Oginga hawezi because Orengo has been in active politics sasa miaka mengi my brother sana. Yeah, miaka menge and alikuwa very close na Raila Odinga by the way. I think ababande bali in the ground wekabachikoligia emerbo lyemekirano kwanda serikali gochikukamba bya asenge nchaumete batore chinguru N'abantu mbali bataresoke buya muino aba linda ground yeah abantu mbali amage wao die mataresoke buya barabone Professor Nyang' Nyong'o mugavana wa county ya Kisumu no Miri Odhiambo yeah ntumanye tinge kigo chikobako chibosiara kile no mukutano lyobete Kisumu litukolegoro egento for peace asenge chomurembo wene geti worro na wafulia kofia sana viongozi wale wote waandalizi na abatendeli bonzi bao oborendi because threats nchi alengo ropa bajumbe bande kwenye bago kwananga Kisumu mukutano teora kolekane tinda abayigo bago kwana ni maso eto bya ndi murembo bakakolera lyabo bya bakabona bananchi katoka wakenda andege ntunkirikia chakiri kukama utigure okukwara ile timetiko siku akotegereire nzeme kwamirelia serikali there is something ikuna kotokota by the way nganire batete bakwane lakini we are waiting right mugano ura sepe ya kabira sega zeti ya Taifa Leo bono mugano lega iga bokumia mugano ro bere go sem kulumega iko bere go trend sana aba Kenya bakwirwa ensi ya Russia bachikurwa na chiseki yes boniga nende obotundo rokorokina mna tukukwana boniga aba Kenya bado niyo bagendete kulikiwa boiro ba Russia elinde kuchikurwa na chiseki yingolengana no botunili kurwa sensi ya Ukraine yagotabana aba Kenya bange niko bagendete kuitwa asese yeyo
iyo korokine kia Kenya bangeni wagente kulikiwa kurwa sense ya Kenya bairwa sense ya Russia bachi kwenda Chisegi eyego chino omega yumo waziri omonene Musalia Mudavadi kogenda sense iyo ya Russia okora chingwana otebana bono Bakenya bali kuchiwanza kulikiwa chio lakini bado ne ende kekeroka nina ki Abakenya bado bagenda kulikiwa kugenda Chisegi chio emergency ya Russia mukano yimuno kunye kwana actually ko muri kera page ya katata se gazeti yiga ya the Taifa Leo. You know what happens? Abakenya bagotono ni webese inga aigarashe snaro cha kuirwa company gete maybe kokore mere mutego tebigwe ya maze manga nese gigo chikurwanda lakini ko ikali kwa urwe passport wate bugeta ko cha uniform weye watanga ni kubosio inga yani na ngaba na moye na bayengeru abanajeshi ababense arashe lakini abantu batanga ndi bosio na Abakenya n'abantu bechinze chinde chikurwa sora ngoro Africa ngana bakubo no there is no loss. You know, that is what Africans are doing as in say and we don't see any step nabone serikali karo robot no rogo soka senjiri ngabune ntu aroche mo mnakwate bo waziri mo no koenda sense ya Russia mechanisms kichi abege tu linda koenda kinga Bakenya mbayo bakwenyora sense yiga ya Russia wenyora somo chano because abantu mbale mebere in fact itaratoka bamwe abata maindia sibale bona iga balenga sense ya Russia nari gukwane kabalenga sense ye and I think serikali ne bwatomete serikali bwatomo kokotambe mbakwende kumanya abantu abago bakolika abantu ababere gucha sense ya Russia bachikurwana tokonde na serikali tebwa tinguru chikuliya abantu abako recruit abantu aba babere Russia ngono yekyo nokunya kwa Russia aba Kenya 252 Kenyans aba Kenya 47 na babere rescued kurwa sese giyo gendete gatinsi ya Russia batori gukorwa kuna sese ya Russia na Ukraine. It's funny. Anyway, muganondo chegaiga Ruto amlima Rigathi akisifu Kindiki pale Tharaka Nithi. Oyo mugano ora sepeji ya kana se gazeti yiga ya Taifa Leo ngana kimura ibwense ya Kenya chinga kyalenga koleta ro ya yasoro gongorolirwa Mount Kenya se county ya Tharaka Nithi abete kumusherejisa sintindi sana Rigathi Gachagua. Lakini I can say this confidently. Keronkora ara aligeri buya okay Eric Tiankuboli bono igasoro gongorwa Mount Kenya korokoro giri buya gatia Professor Kithure Kindiki na Rigathi Gachagua bare ko banga bonsi neutral bare bombo chibonde mbuyo there is nothing ingorengera president yari chakugani mono elinda nyore support ya Mount Kenya Rigathi Gachagua azegi Rigathi Gachagua metolia is administrator enjira no chingona chia yako chibwatoka ne mobilize mobilizer olino muntu mokong so Kindiki bado tara oroki osena bwate nkurugete choko betabantamo you are using bado kibaruangero ngero sana oyo mugano se pejia actually egentunda advice president aise gutaka tu aro murembe mbia tie kuyene Rigathi Gachagua because Rigathi Gachagua ndi muntu ora yanya arose arose metaba kwa na arose lakini njiri nyo kumuyeneria nagento nyo kuligi point cyo wa attack igono kile tukakunyo kuligi point cyo kunyo wa attack anyway oyo mugano actually ase gazeti ora se pejia kane gazeti yake korokunga Taifa Leo ego asepeji ne ya agatotomba mreketo mugano injira omwakyo ntimbu kurwa se county eline ya Bomet injira berega gutumika skills chiae ko wa kontimbu gotoli abantu ari babere ba koirwa na mache aberega konye family nyingi sana kurwa se county ya Bomet akotebere tabuta kwa tumanyi bonde mono ni kono injirie ile kufanya mazoea yo konyo kore gento agere bono tore skills chokora chokwa kontimbu nawe ko chikutolia abantu bali babere bakwirwa mo na mache akoteba esimi yamine kunyo wako igamete na esimi yacha no monda chokora ki ako chikutolia bono asate bilina nyindi serikali yanche mokonye at least annual experience akonya abantu asepeche katata sigazeti yega nebu hatu mugano nganga ki umuswado taketekoletwa se bunge uri uchigoitigwa belichiko kubatanga bagabana
ekero omonto asabirie emiaka yaye 10 mune governor tagwanchiru kurigikire go buno senator gusekire go buno omubunge no eno obo MCA no eno obo woman rep kiagera wasabiri as a governor asekire go kire recognized as a constitution kebwate term limits egenteke kagera chiko kolichi governor chinyinge sana especially second timers balia bago chikosoka kurwabisi lakini basanirete bakatebanga ntu bwate lyose baro batukuriye bugaba munabona by the way emo governor Okabeiro Robo County ya Uasin Gishu Jackson Mandago served for 2 terms as a governor bono igagare senator ya Uasin Gishu so egenteke kankere debate ya nene sana timetebirengere bya umbiribi but is it right honestly wasabiri miaka 10 inauraga egwenengane yurigeti ko ban 5 years go ban 5 years semna kwa kore tamu yao obe ban 5 years onye gocha kuri kiyo nako uria so kuri kigoji but naturally it's like saying a president for example ya muna bona Uhuru Kenyatta timanye ti jigo ndiko aresa kuyanga Uhuru Kenyatta bona to isaka tebanga bona amwe kuri chikora chibubunge useno bwa katundu you know I don't know what the law says lakini ya troka nyato rebili yake chokoleto ase National Assembly jekerengeli kyanengeli na kiwa safely your terms wa gold yenda tikira bandeli baka umaite governor nere nganjite sana governor ya Kabeiro ya Makueni Professor Kivutha Kibuana Professor Kivutha Kibuana my friend ga kora kitamu chia yebere bune governor he is a lecturer akaira ne klasi megosomi that is the best akaira ne klasi meko lecture okorre mirimo yaje okorre entukiria rocha rekorra abantu bakwena and for sure he did something bone ga bwana no ali klasi mako makiria wanafunzi ba ya university you know I don't know kiucha kiaba but lakini tunyo wenga Kenya bado ne bwata abantu kabisa babwata masomo bwata bumanyi babwata qualities of leadership bara konyense ya Kenya kweke kyuko nako sometimes kurisa ikaba imono sometimes ngoleta kiromo cha nyoko ne jaba sai baswase mangana siasa I think munabono mosene uyu uldio bukero kyo kafana kena baseneta ari kuli yo mosaya moneja moteina swekero keke yari korokana bya sana. Anyway, muga nolege gasepeji ya kabira segazete yeganga na kibono serikali gote banga ya bwatu kirichiba sekirichiko bwatu kukurua serikali gocha sechisukuru cha capitation ekiari skuru mucha kachiri kwigura I think this week kuchakira right kulia I think asetamu ya kabire so acha tuone atujui kama wametangaza tu lakini tubaye kwa ranela balimu kege nteke twakero previously balimu bana bisukuru bako soka bako tebanga bwana ntu turanyora bese chini chonse ase account actually na rumo kano yo serikali yote baya bwatu kire 23.4 billion go chesti skuru ekle skuru cho chakwe gura uchakire tukulia rumo kano umurikira sepechi ne ya gatana gatatu asinga seti ya Daily Nation. There is something shocking sana kega sepeji ya gatano gatatu my brother Eric ngakitatu muntakurwatia jorilizazi White House asenze America as president yere Donald Trump actually ngane ya letre debate sana how is the president of the United States of America safe really na ndumanyo bwate security yeah of course ngusolia ko protected na the highly trained squad ekurukunga secret service by the way kosi nke yensengi makibwata mafundisho yo bwana jeshi na kolendo monto una secret service ya United States of America lakini manyo monto ruando oru ani atamanyiri asarwa abana roje na bwate tu agatingu sana na bwate tu so tujui lakini kenteke mo bwento manyenkiringa White House America mbabwate amatuko public ewancherwa goikanonye White House bondo wakwe bicha mbabwate fence mbabwate perimeter fence within which abantu murayete tu koranga na ki White House yakorokana se president metenga na kiere yeah nokole boga Kenya state house kwara ikerange ne ke gitake ko so si uchiase bigita bino na gyoiko mugenda bantu moro kana bantu batano ojio na bautoro wasiwasi no bazana mugano indi gora sepeche katanga timesiko no bwate kende kigere kegando cyo kuri Jumatatu nkibuga ati mangana mangayiga asepeche gatana kabiri muri keto mugano nchira muri wense moske Dr. William Ruto
amwigarrete umusike kiture kindiki yoro mokonyoye na gote umusike kiture kindiki omokonyire sana so gukira nimirimo yaye kurwa mochora ko mokonyoye na kumultira chinsa se musike rigati ya shawa so gotebere gasi ya no yo kunya gukwana mangana yo kubetania ba Kenya na gotebona aba Kenya na barachukua mwa oyo barachigochora asobochori bumwaka obochori bani bumwaka goche na bagomba muri ketumugano inchira abari kurwa sense miliyari mwananchi bali ngase county ya Kisumu inchira bagenda tuko mugikeria umurayo mane bwensi ya Kenya moskero kutaguya muruto na goteba nigo barachikwene kina ngumwira barenga asobochori bani bumwaka gocha sijui kama una lolote usitogenda Dondo iga muna masakara sabana banchite gosoma mbabegeta masakara iga ya matemo nabo mwanafunzi awetera aligererie mbabegete geography paper 1 mbabegete sakara ya geography ga paper 1 na mwanafunzi awetera abo aligererie elinde anyale wetielia labda kwa sporti wameangazia jambo naro mipira yake tu weekend Chelsea naro chigoro ba wikoro timukiri bali wakanera igoro lakini ochiba wikora gose timu gete bagete nero Arsenal bandi era netegoro ya mesa maiga yoko bwegorie ya mo 1-0 yeah what 73 bono igana Manchester City what 70 I'm not wrong sijui kama Manchester City walicheza jana sijui bado hawa kucheza I think Arsenal tachite kuliribuya na mbege kombe kilikira bagwe nki kitaruere Manchester City yaro kiana male gade igore timu ya Chelsea ya Leeds United na Chelsea Chelsea ngete mbai ebanye itete timu ya Leeds United okay right twende kwa Dondo ya tunge Dondo Dondo ya leo haiko kwa gazeti. Acha niseme hivyo kwa sababu chidondo chionse by the way chikoletwa chirase gazeti ya Taifa leo lakini lero motegeria manyere ya lero teli ya gazeti yeah tatu mungwano yomo agusiga igasakoro kunga bomachoge alimbo machoge borabu mungwano yomo ngokorari gasi na aigesa ko kuri gasi no amenyete lakini nabwate family nabwate munginoye nabwate nabana abamenyete sawa in fact bamenyete kasobo bamenyete kasobo mungwano yo mungwano yo bono gamete kegerinde sago korre kibarua na lyakuboka raisi guchiase se kibarua Wano mungino yengo charora charende korra sumusacho yamenyete limo igo korranga na kiagenderete moletere no engeniga ya na busia siete bwaboli kero kendo siba sibikende iganyo mbaye ogenda because umeta pasache lifestyle yabo teli raisigo by the way si raisi mwanaume si raisi nakwambia ukweli si rahisi bro si rahisi nabake sana yani inakuwa ni ikintu kitu musacha go struggle daki sana kabisa bono umusubati uyu mukaye muko mungwano yakachaka igufunununga mungwano uyu musubati naro chocha igali moyo musubati naro chocha ya karara bamaiso uyu mukayo irwe moshene nkari esakale musubati oyo cyo kuryo musani ya se plot aiga
Onga musubati na role gocha for sure ocha korro mungwano yo bono litukeli mu bwana musubaji oyiyogire osoire nyomba chisange isato igachi abutuko oyo rende oire gasi yokorota na kurende meji abande owake esimi bunere kawaida okatebanga bwana bono lere roberie wono ochira mubegu kiagare ngotere to notere buno kunyanga uyege tonto bono ya omuntu rero nyombale nchengo kotebya I'm telling you mondo zore nalo nyamba confidence ya musubati olio ne mukomo ngwano lendo gwekorera ninera bono kurubwa anche gocha bono ya uwetinga kotebanga igenti ketini kogenda bono butuko kiara nabo ngare nabonda betingi ko mapema yani nabonda betingi ko tinyora pikipiki ngiro it's not safe igo kukanya bakabuki around chisange 11 aboke chisa 11 na ikiro aboke no mondo ko ende jiro chisa 11 ikire nyomba olia daraso kamonyore data litukelia bakubale nyomba umusaji oyo timanye tingana kia bantu baho jabara iwe ndokere kurukunga instincts nabako sense yomanyi na warasalike ndo umusayigo meyaya kayigutabuati morembe buya you know okati musubati oyo bosayigo tu okati musubati oyo nga ngosoka ndi mapema sana lero ndatiko ndega asi mapema so gonta getenko release igonta getenko release yosoke elinde nyaliga ningende gasi ya lero ndo bwate gasi mapema bosayigo iwete meyaye bosayigo no manyete musubati oyo nera ake tayalisa agasoka kagosoka kurweke gita kuchisiko nolingo swakale bakaomerana nolia ngoswakale lakini nyora mbamanya ini ya mbamanya ini nane plot yaseje serandi abantu bamenya te abantu nabange bazo in fact bagakwanania oyo kako igureke kitagosoka olinere ngoswale bakakwanani bagaeta niga oliomo omuntu oyo nyagotumba ojumbe erare shwanga lero omuntu ngubwatwale nyo olia gacha bwana gakongonte gesieria gasoa nyomba abatebe muntu mugayo muntu le bayo montale muntu le nyomba ngajara ngajebise moreteze ko mubisete ego muntu kiyo ngakirero wacha mapembe utakora ikaranzo ba mitorosi no dejara lakini usi tabu ati evidence yende singo muntu nalenga or zoba no bakanyaro libo no ngayo montale tebiwa lakini tabu ati evidence yende yose koroki muntu nali nyomba omanye evidence yekabura evidence yekabura ngomuntu nalenga nyomba na musacho yekene tamaitenga munginoye ngochale ya lakini noyo oeto munginoya mangana ngumuntu sere nyomba nekene yalenga bono musubati yoyo igasi nyirenga ki noyo mungainete musani yoyo mungainete oire gasi wose eba manyerane tino mugakoye oya kamotebinga mungino onjerale gocha discharge a patient njitiganguanega kwanegento onye mugaga kale supportive ase family nandega gwikirania magania ndonse ye family ali wenderete gwikiranirwa gaki tiga kumbeka security enene mugaga tego beka security asiki anyo dete peace onye dete muremba ase family tipo a helmet ya musike tipo onye ko tege to muremba ase nyumba yawo abuna basubati ose abana basubati ngosembe yanye kubati mugakasa kwenda guca saka menyete to banza lipo tutaitiko banza lipo mwaka anyi mugako ngo ndagira nere nyumba bana ngo bayira school kirege ndongo ko ngwikira nyale tiyanye kumubwati igo basubati yo murembe onye de school tira pressure kine bintu nini tigana kumubwati mugaga tiri muntu kulenda anyi de murembe ngozonyo oleze gesege nandi utaragenda ko muchiki asaka meyete kara mwakire simote nko chande tiatura kwanira musubati oyo nyagutuma mangana oyo ile gasi yokoroto musachi oyo do you think ngamba chikogenderera koba close no mungina bo mungwano oyo depending on this information ya moeto of course yere yagenda lakini tanyora muntu nyumba
Orengera tinga trust nechi koboro. Labda liolia mwe onyo mwagete wagete bicha. Lakini amwe bicha. Fine namwe bicha lakini tanyore timonto because ya mwe naketi amotinga mnangu kwane kano wale. Usian tego chugen trabuya singe nchono mongaine na waro chibona mongaina. Because agenda yalinga chanya muntu nyumba. Eric, I can tell you one of the lessons in area sobogimobo. Mangana y'abantu either bari in a family setting or bari in a relationship. Mangana y'abantu ase love were involved. Tindi weso yo. Na ndegendo kende komanyete proti. Ono komanyete proti anos. Handos na bino nyeke jorimi. Focus manganao. Tenya ku focus mangana y'abantu. Na nyobo kimabu aubwa. Tenya waka ono met faida tiye metanyolde. Faida tiye nyolde. Na ndebono umuntu no yubuntu bumugako nabarachi kuyana matime tumuntu geton nyare bakoreteki ontebetina umuntu nari nyombaga nakinachira ontro chiwe ekyagra bono orine na chamubere tough by the way you are right achambere tapate amatebenga no inchira waje tasa 11 jamambi it's unlikely ntebingi yakoretaga onyoro kumatebinga yaya ichirani yawe yantebinga umuntu nari nyomba nakina yukira gocha nere bono obviously batwara umuchando nere bono utuwitani wachire se asabamanye tabo. That is why I'm telling you, leave people who are in love alone. Tigabakore bintu byabo. Nanda mangana y'abantu tigaba yabo. Tigaba mangana. Usana mangana y'abantu. Correct. Because njeti maite ko benefit kurwo. Yeah. Njeti mete sumuntu ngo benefit yari kurwa se o tebe na muntu ketase kete bari na muntu kete timete sunyora le benefit. No masana. Machumo tele nyorde gazeti ya Taifa Leo bimanya manga muri kera se gazeti yari tukoria rero tariki y'Ikiga 25 na ibere cy'umutinyo kano mwaka 2026. Nyorde gazeti ya Daily Nation mambia bono manya yo muna yanda senchira iyo wekirano. Wate banga kiwande bajya basubadi. Abasubadi. Tiga ko leno mugako. Onyega ku profile dikirigento. Tiga kumulena mono. Nyedo murembe. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.